Sibingale wonke umuntu okhona ke manje emagumbini amanamhlaba iyabingalela ingudlungudlu apho noma imoto enkulu kwazi imoto incwadi encane engafundeki ukuthi abafana manje bebefunda behlula ukhiyovula bonke okhiye ingonyama evunya amazwe nakuyazinyanga nabathandazi nabathakathi nezangoma zayivuma zathi uyawugaya ngonyama asibingelela wonke umuntu namhlanje sibukele nje kumagumbi amanamhlaba Mpumalanga intshonalanga eningizimu inyakatho naphesheya kwelwandle ngoba bakhona basibukayo namhlanje besithi ke sofuna ukukhuluma nabantu ngezinto eziningi ezahlukahlukene noma ngendaba enkulu esazi ukuthi wonke umuntu ngoba ngithemba ngikhuluma nabantu ngathi kubalekile ukuthi umuntu livuke ekhaya kubo ukuthi mawuzele wena kodwa wazi ukuthi mawuzelwe ikhona into ozoyenza ushintshikini ngoba ngithengelela angifuni umuntu ozothi mina veze bayangithakatha ayiseke into engizoyenza ngifuna umuntu empilweni wazi ukuthi kufunulwe empilweni noma uthi impilo uyabona ukuthi iyakwehlula kodwa sukuma empilweni ulwe ungavumela abathakathi ngoba abathakathi abantu babe khona emhlabeni futhi ezingeke senze ukuthi bengabikhona umthakathi ke yinto iyadalwa njengoba khona inyanga khonani kuyenzeka umunye umuntu angene umnyanga bese iyajika lento aphathe umuthi omuba khona sewumthakathi bengasaphila abantu ngoba ubuthakathi obuningi obanye abantu busuka lapha eminyangeni abanye abantu banika into yokuphila asuka umuntu yena ayithatha iphendule kabi lento kube yokuthakatha kuyenzeka omunye umuntu bambona abantu endaweni ukuthi uyothwasa yomuwela isikhwama kanti yomuwela isikhwama esibi sobuthakathi noma esomuntu oyemkhumbulo ekhaya ongagezwanga umthakathi bakhe ethi mayisimuwela isikhwama abe angene lento yokuthakatha lo muntu omnika isikhwama ngoba ikhona into ebadidayo abanye abantu uthola umuntu ayihambi into zakhe kanti umuntu uthatha umsebenzi womuntu wayevele eganga seqhubana nomuntu naqhubeka egangeni hayi ngoba ezenza yinto vele akayithole yenze namhlanje kuma indaba enkulu ethinta ke amabhizinisi thina amabhizinisi uma ngebhizinisi sikhuluma ngento efaka imali ngenzeka mina namhlanje uyabuka ukuthi ngabe mina ngibekaphi mhlawumbe kulento engiyenzayo ibhizinisi into ezahlukahlukene egcineni kodwa kuyinto yemali ngoba khona amabhizinisi abantu abazi khona amathende khona amasonto yizinto ezithinta imali phakathi ubhizinisi ngoba abantu abaningi sefana bona umfundisi evula ithende lapha eshawo praise the Lord injongo yakhe eningi sokuthi athole imali noma anikelelwe sikhuluma ngento ethinta imali namhlanje umuntu mayethi ufuna uphakamisa ibhizinisi kuyenzeka ibhizinisi moliphakamisa kube ukuthi uphakamisa ngendlela enhle noma indlela embi kodwa egcineni kusuke uphakamisa ibhizinisi khona lodidema sikhuluma ngendlela embi ukuthi sikhuluma ngani indlela embi sikhuluma ngabantu abakwazi uma baphakame ngamagazi abantu noma baphakame ngamandla abanye abantu uthola umuntu uyaphila kasenanhlahla kanti khona umuntu owamthatha wamthophula wasebenza ngaye ngoba khona umuntu uthola umuntu umbona usevele nje useyinto esilindele ukufa kanti uganga ngabantu abaseduze naye kuyenzeka umuntu mhlawumbe uma ufuna isiphiwo somnyanga uma ufika kwazi inyanga egangile ifika inyanga ithatha amandla akho ikwenze lezi zinto bese imbathi indwangu ezimhlophe ikhungule thathela amandla lawo usana lapha esigodlweni isebenze ngawo olunye uhlobo lokuthwala lolo esikuwe sikhuluma ngento yokuphakamisa into yakho ukuthwala ke namhlanje sizothinta izinto eziningi sidlule uma sikhuluma ngokuthwala ngenzeka omunye umuntu ulanda isigubhu akazokhuluma naso kuhlwana ngokuthi isigubhu sakhe siyabulala noma sibulala kodwa kusuke vele kuyinto ewukuthwala ngoba sikuthosa inhlahla nesigubhu
ngoba inhlahla yakho ozale nayo iyahluleka futhi sesiphoqa inhlahla ukunoma kuthiwa abathathu bakuvimbile kodwa zikuthwese manje ngoba igama lokuthwala abanye abantu liyabadida kuyenzeka uma ifika esigodlweni afika afaka iy'nhlanga athwesa iy'nhlanga kuthiwa sikuthwasa ngey'nhlanga namhlanje ukuthi uphiliye phambili sikuye siphoqa inhlahla uma kuthuma ngokuthwala sikhuluma ngokuphoqa ngento esiyosenzeka ngokusemandleni ukuthi ayenzeke nama kuthiwa kuvinjwe kanjani ukuthwala omunye uzodideka ngoba lento ngithe ufuna mhlawumbe ufuna siyikhulume ngoba vele sekuvele kumnyama abantu abaningi sebelele asiyikhulume lele ungakhuluma ngokuthi sikhuluma ngama-boys masikhuluma ngama-boys sikhuluma ngalezi zinto ey'hluphe ziyahlupha ezinomthetho lezi ama-boys ayahlupha kakhulu kubantu abangawazi ayahlupha anomthetho kakhulu iy'nto zawo ey'ningi zinemthetho ama-boys maselambile afuna ukuthi noma kuthiwa wenzani aphakele lento afuna ukuthi ayidle kuyenzeka amanye ayidlela ubisi kodwa imali kube ukuthi ayakulekelela ngoba ama-boys isikhathi esiningi kuyenza umntanzelo enzele isikhwama bese kuthiwa isikhwama hambe uyohlala ngasebhenki uma ehleli lapha ngasebhenki kube ukuthi iy'mali zabantu zenye emalana umuntu uma ethi udraw imali mhlawumbe udraw imali ingaphumi omunye uma ethi wenzani imali yakhe ivele inyamalala kade efake ephaketheni kube kulona uhleli nesikhwama lapha uma isuke ebuyele emumva ubuyele endlini le mali igcwele phakathi umsebenzi ama-boys lawo akwazi ukuthi ayibuthe yonke le mali uma kuthiwa unewele isikhwama semali kuthiwa uhamba nasemall uma ufika uhleli lapho kube ukuthi imali iyangena phakathi bebuyele emuva abantu bekhala ngey'mali zabo hawu imali yami engaka angisayiboni umsebenzi wama-boys lo ekwazi ukuthi awusebenze kodwa funa ukwazi ukuthi uma eselambile anike ukudla kwawo ngoba ayahluba uma eselambile ama-boys kuyenzeka kwesinye isikhathi abuye athande iy'nto ey'wrong thola umuntu ophila naye iyaqala uyakhala yibo ebusuku hayibo uqhuma inkonzo kodwa usukulele ba kube ukuthi indlela vele aphila ngayo imali alilethela kodwa nawo ayadimanda masefuna kwabo angazi noma abantu basangizwa kahle sikhuluma ngenyoka inyoka esethwala ukuthi inyoka yini edlayo inyoka udla kwayo uma inyoka esethwalo ukudla kwayo vele kuyigazi ingaqala inyoka kuthiwa wenzela ngento yokuthi wena wenzele le nyoka uma uyiphakele yobamba inkukhu nje ushumbule ikhanda uyiphose lapha idle leyo nkukhu inyoka idle isikhashana idle iphinde isikhashana uzoyiphose inkukhu inyoka bese yayibuka nje sabathe uyiphosele inkukhu endaweni yayo inyoka ibuke nje inkukhu ayisafuna inkukhu uyibambe imbuzi idle imbuzi uphinde la uthi uyiphose imbuzi ivele ibuke nje inyoka hamba idlulele izifike lapho obungalindele ukuthi wena ingafika khona ekutheni iphinde inqofoza amagazi abantu thiwa uvuke usibani ekhanje uvele washawa ikhanda vele wedlula umsebenzi wenyoka lo inyoka ukwazi ukuthi umuntu uma simfuna simlambele ingamlanda nje phesha kwelwandle afika afele khona ngoba bekususo isikhathi sokuthi kufuna idle phela inyoka izinto lezi ejaba isikhathi esiningi inyoka inomthetho nayo kwakona inyoka inyoka ikwazi ukuthi mhlawumbe umuntu esifazane uphila nayo ikwazi ukuthi ingafuni umuntu owubulili obunye ongaphila nawe kube yiyona nje kube ukuthi uma khona umuntu omthatha mhlawumbe wendoda uthola intombi ongena endlini nalala kanti intombi ilele ebusuku ithi iyaphupha ngathi nibhizi kanti inyoka ibhizi nayo ba inyoka iyakwazi ukuthi inyoka ukuthwala umuntu osendlini ifike imthwebule imbambe zamuntu ongathi yamchoka bese yamsebenza yenze okwenzayo iphinde iqhubeke nendlela yayo kodwa inyoka inomthetho ukuthi abantu abaningi abanenyoka barish kodwa abaganiwe noma uthola umuntu ehlala ko-10 room kodwa uhlala yedwa umthetho wenyoka inyoka nayo inesikhathi sayo uzokwazi ukuthi ngiyoyiphakela manje impela uma unenyoka impela cha umakoti kancane hayi inyoka lezi ey'thengwayo asikhulumi ngenyoka lezi zempuphe lezi nyoka abayithengayo lezi babambe egaxile inyoka zokuthusela engalumana sikhuluma ngenyoka thina ngoba inyoka ngempela awukwazi ukuthi uhambe emadrobheni uyohlala lapha ulindele u-10 rand akusinje sikhuluma ngenyoka thina inyoka enamandla ekwenza umuntu acebe ngenyanga kuphela unyaka umuntu userish ugibela imoto ayifunayo sikhuluma ngenyoka hayi lezi ey'thengwayo ngoba inyoka ngempela ayihambi ibonwa ngabantu inyoka ngempela ifika ile ngalesikhathi
ibe leyo nto efika iyona kuyenzeka inyoka omunye umuntu ayibonela kathi angiyazi lapha ngibona inkukhu inyoka iyahlukana ukufika kwayo inyoka angempela leyo yokuthwala akusinyo ngathiwa ungayishuthi iveze efonini zikancane inyoka kanti ababa inyoka ngoba inyoka kanjalo inyoka nje eoriginal leyo yokuthwala ibona umnikazi wayo sikhuluma umsebenzi kaTikoloshe uTikoloshe isikhathi esiningi uyakwazi ukuthi ufake mawenzele umuntu into yenhlahla kodwa ungawufaki kakhulu ngoba uTikoloshe ukwazi ukulwa bese uphinde udle imali ekhona endlini uTikoloshe uphinde udle imali esendlini ngesikhathi kuyimali uyilanda ingabe imali umsebenzi ungena uvuleka imali igcwala ungayifaka iviki bese uyama mawuma uzodla le mali esele endlini iziphele yonke before ungene enye imali sikhuluma ngoTikoloshe imali uyilanda kodwa uyilanda bese uyaphumula bese uyadla udle nawe le mali so yikho mangabe uwenzele ngoTikoloshe kuyefuna ukuthi uTikoloshe thatha leyo mali uyifaka ebank uphinde ubuye usebenze ngoba wenza ukuthi umsebenzi ume makusebenzisa kunemali ekhaya uTikoloshe muhle futhi ekulweni muhle into enzokuthunyela ngoba uTikoloshe wazi ukuthi mawuthumela makuthiwa siwufana lesikhafulweni mawufika kuloya muntu ukuthi mawuthinta ebusuku isikhafulo mawumemeza ayiphuphe ndawo embhedeni uTikoloshe uyathumela kodwa isikhathi esiningi uma ufakwe ezintweni zemithi ube ukuthi ufuna umuntu umtshele umgomo ukuthi lento masikufakele yona yini eyenzayo masunemali yenza kanje ngemali ungahlani nemali endlini kunabantu ke sifuna ukukhuluma nabo esazi ukuthi badinga izinto eziningi engithe abantu ispecial lesebesinaso emtubatuba sisekhona eGoli ngoba bakhela abantu abaningi bathi mkhulu eGoli khona kukanjani ispecial sisekhona eGoli kodwa kubantu ngithe abantu laba bathi bafuna amabhodlela emali noma igubhu ngithe abantu abeze no 10,000 esandleni njoba ukuthi umsebenzi igubhu masibanikeza abantu sibanika ngemali engo 25,000 15,000 igubhu zala ekhaya eningi 250,000 kodwa abantu siyabanika ngaleyo mali yokuphahla ukuthi umuntu akayophahlela bese yakuyela ekhaya kuphela uma ufuna isigubhu asikhulumi nalo kwakhona uyamfonela sihlale efonini sikutshela ukuthi yini esizoyidinga mangabe uzele isigubhu sifuna khona abantu abafuna uphamisa amabhizinisi noma kuyenza sinika ibhodlela noma isigubhu kuyahlukana ukuthi wena yinto ongayisabi sikwazi ukunika yona kodwa ngithi abantu abeGoli bamukeleke ukuthi bakhona nje abaningi ade sinabo namhlanje izolo uphaka 10,000 esandleni kwamanje kodwa mangabe inyanga sithi kumbuluqu evikini lokuqala ziyabuyela ziyaphezulu amaprice zonke ispecial bezikhona emtubatuba sisaqhubeka eGoli so engisho ukuthi kubantu bonke basemazweni ngibethe abantu umuthi noma isandawane lesi ebese u5.5 basengasithola manje basithola ngo3.5 esigodlweni sise u3.5 uma uzosithola isandawane ufika ukuthi mkhulungize uspecial isandawane esika 5.5 esu3.5 afika umuntu uzofuna uhlanga lemali noma uhlanga lwenhlahla ngo1700 uhlanga lwenhlahla ngaze abantu bangizwa kahle ukhona uzibuthi ukhona la ekhaya owenza umsebenzi futhi omkhulu abantu bebebazi ukuthi 1000 sawukhanda zawujika igama lawo uzibuthi okwaziyo ukuthi umuntu awumsize kuleyo nto akayithintana noma akayenzayo kubantu abaqala amabhizinisi ikhona umuntu uzibuthi njengamanje uzibuthi nawo use3.5 kodwa mawuphela isikhathi especial uzobuyela ku5.5 khuluma ngento esikwaziyo ukuthi lento engiyithintayo ziphilisa abantu zisiza abantu ngathi kubantu abafuna imisebenzi kubantu abangasebenzi abeze no750 kulamala engwabekile sibavela imisebenzi sibaphahlela abantu bekwazi ukubeka imisebenzi yabo 750 sikwazi ukuthi sikuvulele ngoba vele abantu abafani emhlabeni khona abantu abaright khona abantu abazama impilo so kubalulekile ukuthi nalo hluphekayo asikunike ukuphila ngoba into ebalulekile kuthina ukuthi asikunike usizo mawulanda isigubhu fika uhlele isikhathi wazi ukuthi ngizothatha 2 hours noma 3 hours ngikhala isigubhu sakho esiyokusiza sikulekelele isigubhu zala ekhaya uma ufuna ukusithatha ufuna ukuthi ngonyama ngifuna ukusibona woza kimi la ekhaya masifika sikwenzele ukuthi masikwenzele sikwenzele into yakho bese uyalala uma ufuna ukubona ulale
ubone ukuthi yini lezofika kwane ebusuku ungakahambi usiprove ukuthi angesifike kwane ebusuku manje isikhumbuzo ekhaya sikufaka endlini yenyosi inyosi zihlale nawe mawunenkinga ziyahlabela kancane ukuthi tin zilapha inkinga sikhanda isigubhu sikusize isigubhu kodwa uma ungenayinkinga eningi ukuthi inyosi azikuthinti sikufaka endlini yenyosi ukhulume ukuthi yini ngempela ozoyifuna wena impilo yakho uzipha ngoba kunabantu thola umuntu unomsebenzi ahleli nawe ekhaya noma lo muntu umuntu wedlozi kodwa awuye phambili so-ke entweni enjalo siyabasiza abantu kuyo yonke leyo nto umuntu wazi ukuthi into yakhe akayenzayo ikwazi ukuya phambili into yakhe ingami ngoba abantu abaningi into abo zitakile zimile kodwa basithola ulwazi ukuthi into zabo zingaphakama kanjani so into ebalulekile ukuthi umuntu akasume phansi umuntu angahlala athi mina ngizothola usizo loyifikele emoyeni cha usizo liyasukumela ukuze ukwazi ukuthi impilo yakho iye phambili ngithema ngikhuluma ngathi mina uyazi ngenzeka umuzwa kimi ushintshe negama obubizwa ngalo ngenza abanye abantu endaweni uma lokho niphila kube ukuthi ngoba niphila niphila ngokungafani mhlawumbe abanye bayacela kwabanye uzube isicelo kuthiwa yena yabo ngomacela njalo kube ukuthi kodwa wena bangabe-ke usukumile liyashintsha igama lokuthi macela njalo kini kukhuluma ukuthi lapha kwasibanibani lapha endlini enkulu ngawe ngoba impilo yakini usengayishintsha wena uwedwa ukuze ukwazi nawe ukuphila njengabanye abantu ngoba ngiyamzonda umuntu okhona eseba nenhliziyo embi asohlule ukusukuma enza into engamphilisa kusasa balekele ukuthi uhlale bese uyibuza ukuthi wena yini engangisiza mina noma yini enganginceda kulento engiyenzayo ukuze impilo yami ukwazi ukuthi iye phambili kuningi onganginceda phela kuningi kakhulu futhi kodwa kudinga wena phela ukuthi usukumele kudinga wena ukusukumele ukuze ukwazi ukusizakala umuntu ukuze akwazi ukuphila kuyadinga ukuthi umuntu asukume sukuma phansi uye kuba ivili khona umuntu ukhala ehleli ndawonye uyashosha ubhizi uyakhala ukhala ngokuhlupheka kodwa uhleli niyabona lento bantu abasukume phansi beyofuna ukuphila ukuthi ukuphila bengaphila kanjani bona ukuphila kuyasukumelwa ukuphila kulanda umuntu endlini ukuphila lendlela oyifunayo angeke ulande endlini kudinga ukuthi wena sukuma phansi ulandele ukuphila endlini kuze uyakwazi ukuphila ngalendlela oyifunayo so into yonke ngikhuluma ebantwini ilokho okubalulekile ukuthi asibaphilise abantu abangihlale ngikhuluma ukuthi nakoza kwethu ngiyafisa ukuthi abantu beyokukhala lapho ukuthi abasizakali yes angiyithandi lento kodwa ngifisa ukuthi abantu sibasize into abayifunayo abantu bayithola ngoba into ebalulekile ukuthi umuntu uma eze enyangeni suke nethemba lokuthi uyothola ukuphila so ngiyafisa ukuthi-ke wonke umuntu othe umsebenzi ukuthi abe umelaphi ayihluphe ngempilo yomuntu umuntu masefika kuyena ahlupheke ukuthi yazi manje lo muntu obeze kimi uzofuna impilo so-ke ngenza kanjani ukuze athole ukuphila ngoba ikhona into engayisho kubantu ngathi mina uma siphila emhlabeni thina eziyinyanga asinawo umona siyakwazi ukuthi umuntu uma ethi yazi mkhulu kunje ngenza kanjani bese ngitshela ukuthi hayi into ofuna uyenze thatha ukuthi nokuthi usize lowo muntu ngoba ekugcineni into oyifuna umuntu impilo ayikho enye sokufuna umuntu uyefuna impilo so-ke sukedinga umuntu ukuthi wena umuntu akhuluma nawe noma wena akeze kuwo mnikazi impilo umuntu angafika ekhala athi-ke hambe ekhala angazi uma niyangizwa yini uma ningizwa nizongizwa uma ningangizwa ningizwa kodwa into ebalulekile ukuthi thatha le namba lekhaya 076 70 55 196 namba lekhaya ithini 076 70 55 196 kuzoba ukuthi inamba yesibili 071 811 9817 071 811 9817 076 70 55 196 niye lapha nalapha ku-YouTube ningahlali niye lapha fike nisubscribe nibuke zonke senzelani ukuthi mawuza kimi njengongonyama kube ukuthi usuyazi ukuthi wena uzofunani kimi yilokho nje engikufisa kuwena ukuthi nawe usangibuka le video uyishare ngoba ngathi ngelanga ngikhona umuntu ozebe nomona nento engafune ukukhokhelwa noma ozebe nomona ukuthi abantu angabanika usizo ngoba kungenzeka wena usahleli umuntu uhlanganisa imali ehlangana
kodwa ukhona umuntu ongathi momnika usizo asukuma yolifuna ngonyama usegoli eJimistini eDelmo Park mawuthi nje 21 with deep road yothatha kubeke lapha esikhona inamba lezi ezami zibanjwa yimi esigodlweni wonke umuntu wamukelekile namathiwa uvuca bangikusena ukuthi ngeke umkhulu sukuma phansi mawusuke kudeni futhi sukuma phansi ufike kusenesikhathi mawubona uthola line ekhaya futhi ukhuluma uthi ngisuke kudeni angazi umkhulu ngakhuluma ngoba bakhona abazobe behleli ngaphandle abakhona bakukhulumele nami sikwazi ukufaka phakathi ukuthi sebenza phila ngoba into ibalekile ukuthi phile so-ke ngiyamzonda umuntu ohlala efuna ukuthi abantu abacele kuyena khona umuntu othi bangabe evuleke izihlahla bese bokuthi ngifuna abacele kimi ngifuna umuntu ubalekile ukuthi msize so-ke usiza umuntu awushare ivideo le uyeke ukuthi ube nomona ngoba khona umuntu onomona nangento obonayo ukuthi akufuni ngabe unomona naye ade ufuna abacele kimi ufuna bezwe ngami bese ukusizaphi ingathi abantu ihlupheke kukhona bese ukusizaphi uba nomona ngokubona phela ubuyiseli mawunikiwe impilo nika abanye impilo mawunikiwe impilo nika abanye impilo le video ungayishare le video yazi ungayishare futhi mayishare nabanye babona ukuthi ikhona into abangasizakala ngayo so ngicela wena ungahlale futhi ungayishare ngiyakubona uyangibuka lapha eLimpopo njengoba ngikubona lapho ngiyakubona lapho KwaZulu Natal lapho naba nje nanga umuntu eDurban uyangibuka nanga umuntu osePumalanga ngiyambona lapha uyasibukela so le video share phela bakhona nabo abantu bagcwele egoli bayasibuka kodwa ke ngicela bashare ivideo nawe lapha eSwazini lapho kwamanzini ivideo share le musuku uyibuka kuphela wedwa nika nabanye abantu ivideo bezokwazi ukuthi nabo bathole ukusizakala bathole impilo ngoba engikufisa ukuthi ingudlungudlu iyabe noma imoto enkulu ethola ezinye imoto incwadi encane engafundeki ehlaba abafazi namadoda befunda behlula ukhiye uvula bonke okhiye umhluphilo enhliziyo abafokazana ingonyama evunya emazweni iyavuna zinyanga nabathandazi nezangoma nabathakazi bayivuma ukuthi ngiyawugaya kunjalo into engayishileyo ile engayisho angifuni ukukhuluma into eningi kodwa umsebenzi wami ufikile emazweni njengoba bazi abantu ngifile ngesipho somlungu saziwa emhlabeni wonke baze bafika lezi inyanga zachaza isipho somlungu nazo isipho somlungu leyo nto engifike ngisiza ngayo abantu ngaziwa ngayo emhlabeni namanje ngonyama usekhona usayenza umsebenzi ipho zabelungu nemsebenzi eminingi ehlukahlukene usekhona ngonyama eJimistini eDelmo Park ngiyathanda kakhulu ngathi uNkulunkulu anibusisa nawe uselapha ekhaya ungathi ungalilahla ithemba ngempilo ngoba into ebalekile ukuthi awuhlale ethembeni nawe usasibukela ekhaya awungalilahla ithemba hlala ethembeni ukuthi nawe impilo yakho usengaphila hlala ethembeni nawe usengaphila ilento nhlanjule ekhaya ukuthi wonke umuntu lekhaya usengaphila so-ke ungalilahla ithemba khona umuntu othi mina kade ngihamba awuhambe uzofika ngonyama ungalilahla ithemba nawe usengaphila lawo mazwi nje engamasho empilweni zenu ukuthi enisibukayo ongenza nawe ithemba ulilahlile kodwa awuwabeke kuwena namhlanje ukuthi ungonyama uthe kimi nami ngisengaphila siyanthanda ke nonke ganza kwethu engathi moya maybe ngadeda uNkulunkulu abe nani bonke nabakeni banilonde nezibopho eniboshwe ngazo ikhumuke lapho eniboshwe khona namaphupho amabi lawa abahlale bewathumela ngoba khona abantu abahlale behlala impilo zabantu kube ukuthi ayadeda nawe impilo yakho uyibone ukuthi khona lapha engiyakhona ngoba ngathi mangikhuluma ngathi mina ngiyamzonda umthakathi noma ngiyamqalekisa umuntu ohlala impilo zabanye abantu ngoba isikhathi esiningi umthakathi omele impilo zabantu akaphumeleli ngiyamzonda umthakathi kodwa ke futhi ukhona lo nyaka ngempela engiza nakho akigodle kodwa khona engiza nakho futhi engifuna ukuthi ngibabonga abantu ngibabonga abantu ngoba abantu nabantu abasuka nami ekuqaleni kuze kube manje basahleli nami so-ke ngiyafika ukuthi ngibabonga abantu nabo abantu babone ukuthi ingudlungudlu esihamba nayo njengoba kuthi abnormal nje imoto enkulu kukhona ufuna ngize nakho okufuna bakubona abantu kodwa akekugqohle ngoba angisiyo umuntu othanda ukukhuluma zonke izinto yilokho nje ngingitshela khona kwanza kwethu ngiyanithanda ke nisale kahle nilale kahle baba yinonke ngiyanithanda kakhulu neso kodwa ukunthanda kwami ngathi ngaphuma ngaye lo mfana lo uyambona lo mfana ngebathi uduma kahle sengiyahamba kodwa mina
What